मुनुटो मना चुन त सासा लाट फे नेटर नसा टुन्ट ल मरेको मगा आदिम काल निसे गनगन लडो अन मुनुटे बस्ती विकास यावल नेपालले चोपिन्छन खुसिया सिटे चुना इमसन ठगु जीवन याकावल इपे ठीठी क्षेत्र विकास जुरिङका इमसन खुशी ल या टोनीको मयासे थपिन चोनीको बस्ती है चानी मटिक ल हाका टोनीको प्रविधि आविष्कार या लिच्छवी काल व मल्ल काले सरकार जनता टेटा टोन त नेट लय व्यवस्था कठ इमसन ट्वाटले टु भुंगा हिटिगा आदि व्यवस्था या नाम अन लिपे सरकार अजाग छु प्रविधि व्यवस्था याउ खनमरो राणा काले वीर शमशेर सुनि गए जनता लटन डेमरका आधुनिक पाइपीय माध्यम ट्वाटले धारा हया बिल आधुनिक विज्ञान पाइपीय माध्यम ट्वाटले छे ठंक ल हेगो प्रविधि ठैगो है सुनि गए लोह हिटिया प्रविधि अनुकरण खटामा थो पाइपीय माध्यम ट्वाटले ल हेगो प्रविधि ठैगो नेवाटेसन नापान से थपिनको ट्वाले हागा टगो लोह हिटी प्रविधि विकसित रूप ख पाइपीय माध्यम वइगो लय लागि छौ ठासे पुखु डेका उकी पाइप सना ट्वाले ल छया है खटे लो हिटे हाइगो हिटिया प्रविधि न छगो मुहान ढोय माध्यम ल हया देशे हाका टैगो ख थुक्टा उब्ले सरकार जनताई ल या आपूर्ति पुंग त तो लो हिटी आविष्कार या खण्ड लो हिटे त्यो यको खर्चिलो ज्या यको टमी पिन्सा सिबे मेपसन डेके थाको अर्स ज्या जुजुलानी व इमे भाररा टेसन डेक्यु खण्डो गटकी जुजो मान देबे म्या छे भार बि हारिगामे जको मको मंगले चंगो कलाटुंग लो हिटे डेक दिल खटिया येले भन पाछि वनीको लया कोस जरीकी चंगो माका हिटन उब्ले मल्ल जुजु पिनि छम भाररा डेके उडका वया भारदारे सन्तान अन्वेषक छत्रबार कास्ट कना दिल नेवाटे अजाको आविष्कारित उब्ले किर्ति नाम सम्बोधन यासा ठौकने हिटी हिटिगा हा हिटी लो हिटी त याउ याचन नेपालले ठौकने छलाउ याचन लो हिटी लिच्छवी काल निसे छेलटुंगु दु येल मंगले चंगो कलाटुंगो लो हिटी मान देवे सन्तान भारबी सक सम्बर 492 साले डेकाटे टुंगु ख अझ 2041 साले भोटाहिटी भूमिगत लो मोबले ल्यावको भोटाहिटी लिच्छवी काले जुजो अंश परमी पाले बिबु बर्मा सक सम्बत 45 ईसा 621 साले डेकु ख लिच्छवी कालो मल्ल काले याना सोनिगले जक नापा सोडो लो हिटी दुगु या तगदु उकी मडे ठंकने सोनिगले सोस व चेसरा लो हिटी हाया चंगदनी उकी ये सचिव ने निरा इले निए खुरा किपली छिनछरा मध्यपुर ठिमी निए चारा व खपे चे पेरा दनी ठुली मध्य छुद न्यटक निसाउ सी चारा हिटी जको लवया चंगदु नेपाली पहाडे गामे वन दाजा थजागु हिटी दैमखो अन लय मुले पोट वाचा सुचका ल हाका तै उकी हे इमसन ल छलाचनी तर सोनिगले हिटी हाया चनीको ल ड्योने देने जको सुल्ल वया चनी हिटी देखेको इच्छा जीवन न्यनी लाठा गाम हिवन ल वइमो उकी लागि लय मूल गण्डो लय स्रोत गण्डो आदि अध्ययन अनुसन्धान याना जग व्यवस्थित रूपमा ल हाके भई अठ मजुल के जाया क्वान्टिटी हुने फो हिटी देका टको ठासे टुठी ल व्याउ थे ल व्याउ मको बैटले लय मूल ठा जग न्याप्ने ल ठाव्या चनी अझा ठा न्याप्ने ल दैगुले बोप्याना चनी अन्यको ल मेठा छोसा बोहे अथे ल व्याउ चनी अझै उठासे गुल्टको चुए ल ठाव तैगु यकिनिया टुंगा ठुली को ढोलाया यंकल दासा ठुली कोए बालको ल हाइ तैगु ल्याजा याना जग अननिसे ढोलाया हिटिगाले चंग ल हिटि हाकि यंकी बोन ल व्याम उठासे हिटि देकी उठासे जख अथवा भचतापकन अझा ल व्यावको मूल मोर्सा मेगो उपाय मानिमा मेगो उपाय ढेगो हिटी डेगो ठासा टापको दुगो खुशी अथवा खुसान से ढ डेका या लो हिटी हाकेको ख नेपाल गाय सा खेन चंगु गु लय टुकु ख थन बर्खा वइगो वा गुया दिने प्याना लेना चुनी वे प्यागु ल सुएना गुया कोस मूल त जना प्याउ या चुनी अजा मूल पट्ट लगाइना अनन से ढ लाया लो हिटी ल हाकेको गई अजा लख अपयना गुया कोस हिटी डेका तै थो सर दुनी खनमरो सुनिगले गुया ल पिका हिटी हाका टेगो टेगो पहिरो मोयकु छौ बिदिन खटाइ गुइन दिने यक्को ल मुना चुन धासा अनचाप्यना नाइसे चुना पहिरो वयको
हिटिका निर्माण रहेको गुण ल पिकिया गुण संरक्षण यागु न ख गन गन डोमच डेका उकि आक्सा वेगु वा मुंका वे कोसा डेका त हिटि ल हाकि न या तर चिगो डोमचा दक्षिण ल वेट गाई मु नाप टट गो गुण प्यागु लखे डेट राजकुलो डेका देशे ल याटै उकि ल हिटि जुकि यंकाटै अजग डेट हो या लख पुखली ल थनि जाना या नापान से हायाचंग हिटिया मूल सुना उकि ल वेगु अवस्था मन त ढासा मेगो उपाय छेलेको न या अर्जुल दासा निकुए सुके तापक चंग खुशी निसे लट मुया हिटिया हाके है थति मया से पुको डेका पुखै दफी टु डेका वे टुइ दुनि ढ डेका हिटि जुगि यंकी गन खुशी दुठी है टु डेका वे टुठी पुको जागा टेगो वे पुखले हिटि ल हाका टेगो न ये मुहानी ल छौकट फिर थे खौसी चुनिगले अन किटान त अभ्यास गर्दै ऐसा न मेगो किलो त डेफुले लो चले या प्रबिट न छलाउ या तो प्रबिट कथा टले याउगो टुयुगो हागोगो ठिठी रंग यो च्यापि नाप फी हागजा कोचा मसिनचा पोचा आदि लय टले ठाट से या उकि लखे वगे किलो त चले ना लो जगो छोइ गन गन हिटी हाइगो ल ब्याखि नवर गा टुनिगि जाइ म अजा हिटी मासु तागो किलो न हिटे टोने वया चनि थोटैगो ल टले चलाए त मागो चुए उल्लेख नाटक जुन तया मोटगुली ख हिटिया ज्ञान प्राण रह्यो है मूल खुशी टु पुकु गु डोमोचा व ब ठा वइगो ल ख भुया डठी डोमोचा डेगाटेगो नेवाटे चलन अजग डोमोचा जना भुया दुनचंग चा प्यागाटे डोमोचा भुन दुनिया ल साला चुनिगो जाय ल य मूल दिन डोमोचा डेगाटे अजग डोमोचा मासे याटकी ल य स्रोत सिनी रगा डोमोचा फुट लाखे नागो लोसी आदि ना बिया कि छि मजुरका सतर्क जना त तु भुंगा फुखु व लो हिटे न्याप्लेन लो या चुनि मटका ठ्याठ से ख गोचर डेगाटै छोटै लय निम्ति जको मखो पर्यावरण सिचुक चुन्ट ख भया याट मिदित पेपाचु त जुएट न छन बेन्डुन ल ठका टेट ग्वाल ना चुनि ख मन्दिका उगो ठा सुख जुया बन्डुन चंग ल क्वा हुने थजाउ छन अथि ल ठका अन्य ल सुएना लो हिटी हाकाटै लो हिटी हाइगो लय स्रोत बारे डाक्टर रोशन श्रेष्ठ ताफो ठड्डो ये फुफु 45% लय स्रोत फुफु ख दि सागा छे टोम्पला उनीको ल डक्को सागले मुनि ख वे ल रसे ज्यावना हिटी उनी 35% हिटिया लय स्रोत सागा ख दिन केबो छे लिकस टको बा चिको केबडै अन हे ल यक्को सोसे ज्यावना जमिने उनी 15% लय स्रोत केबो ख मेगो 5% जक बर्खय ल पाखय ल आदि ख बच्च टको हिटिगाले छडा सुया अफवा हिटिटा दया छ अझ उठासे चुङ डक्को हिटिया मुआन छौया ज्या चनि मुखो सोडा हिटि दस सुङहे मुआन ल हाका टौ जिफु गन छडा हिटिया निगो मुआन लोका छना ल हाका टौ गुली चिच्चको हिटिगाडो अटे चिको हिटि ल य मुहान बमला ढेग स्पष्ट लय मुहान बला ठा अथवा टगो मछि मुहान दुगो ठासे चुङ हिटिगान टकु जि कोन्टी हिटि आलको हिटि चास हिटि तंग हिटि हिटिगान टकु जु अन लो हिटि जक यकु दुगो मको ल रान त रा